Hatala fatula Samoa Entertainment TV mai pia mana tamua ile neifo yaso. Itala toe Tuliloa ule ngata inalu ilunga o le tatu ofisa fa salalau le vayan so toluai. Le fai pula le tu malo sa lenga le fionga olo a fua fitiva ai e fa malama le Land Cruiser lo oferdo ye nei. Ai waia toe sanga fa manino atili ai permta upula valeta si lungo isi yala fa salalau le vayan so le nei. E ofia ai male fa kansa TV. Mai fa amalulu tua ilona itu malo ia lava sa ia nga tangata ilungo le social media. Tai fo iwa mole vangoa ia fo ie tatou te tatano ai. Ia makau fa amamlama e o loo iei pea le tūlanga le pongsa o isi foi. O lai mamlama ai e tafu lava le afile koso le mea le inga ia falenga inga fo ia lo ni tangata. Ai mai se o ainga malo tu malo ka ko ku malo pa ia o tatu tu malo ia awa ko ke popole o le fainga ai o porkiki ma ia o overfon porkiki mai le ko solo muli tatu tu malo ile maka upule la nga wa avelunga au mai lolo ia ka ko ile ngai maka upu ai o le nga la valina awa kangi ka ko amala ia me lungo social media no Facebook o longo fia lava ia ka e faiangi ko nga faupunga ma me vapenga ia o le lava le o inga ma le me vapenga ia pe ngo fa ia ko le lava ko fainga luenga ka vale le vevesi ai o taol manga pe no sauno o lo tatu fatal no anga le lua mai so talua ye le ai se swinga o yai ia le o talno atu o kere koe karangoa le maka upu lea. O lea ua wha mangingo aku. Ma o lea ua wha mangingo lea tunu. Wha maunga e mafua e ona o tautala. Pe o le tapena ina leo lana tangi whaitau miliona ta la whaasanga. Le ofisa whaasalalau nu whaatupuol tala whaasang tawane le Land Cruiser o lo o whaalua iai. Pena i au mai ei ilumol whaamao ninga o le stala o le taawale lalo le MWTI. O le Ministry of Works, Transport and Infrastructure. Male whaatupenga mai lalo ploketi o le Pia Waterfront mai New Zealand. O le tupele nasa tu e whaafoi, peitai, o whaatu moi le ofo le pulengol mlai valele la tau te whaataua se tavale le minista, ma tutongi ele 5 wafe al mlai valele na deposit. Tupena tutoe o le luasela wafe o le ploketi lea, le whaataua ilol tavale olo. Mai asao noa ele whaapi ia matai tusi o le MWTI lungo le Sene lea, vanga na ua mai ale ploketi. E fasul tolu afe tala le tupele ufso sonia il official high commissioner o le malo New Zealand i Samoa. E langolango ai le asosi o pulea o tauta. The Samoa Recycle and Waste Management Association o le SRWMA. E whaamautu ai inofanga e lua se fulo e ao i ai la pisi le tunu. Ma le whaalau noina o le tau o le whaititi o la pisi o awalai toi whaonga ai o le ngausia i o isi mea o ngā. Le tolu R, reduce, reuse, ma le recycle. O le tupele al official commissioner New Zealand langolango ai te maiati nae po ploketi pupu umol manuia lautele. E pe ona sauno ai le suil malo New Zealand i Samoa, Dr. Trevor Maidson. O le aunga o le whaatupenga lea mo swinga o le tau, ma le whaatu mawina ai o le sila fia lautele, ma uaftaito ina ili lei lava ma le tau sanga al SRWMA, ia tele ai se sila fia mawhale ia tili ai no whanga mo la pisi. O le sila na awala i tonga fiti ai le la pisi plastic. O le nganga fo ile na o le Bristene, Marina Kyle, ile o le taula inga o le lato au onanga ile tau sanga le nei, mo le langolango watu ina mai. Le asi iti ai le va aia o le lato tau tua i so se whai ngā mea whaitele, e una ia le whiau tau walatu le tolu ro po le 3R, reduce, reuse, ma le recycle. Mai o iai le lato fufuanga ngā lue whaatasi, ma le vaenga o ta alonga wa ongam whaala poputonga, ma vaenga tūma oti, o lo langolango le whaonga aina o le tolu ro, ma muli ta ia. O lato whaafitai ai fo i langolango le official high commissioner o New Zealand, ngā luenga fisosoani whaapea mol si o manga, o se whaamanuianga mo Samoa u whaingo fia ile misiona. Le masina fo le atu whaatuai, isi pāpo cages e lua se fulu, ino fuanga wato fa yai. Ai tala toi Tuliloa e mafuli lava i tangata mātutua leo lo whaali o lato fina ngalo. Ilu mol komiti su e whaapitua le ofisa komisi o whainga palota. U whaanga solo e lato so e ngai nu o i tu malo.
E peon mol mawina il whaatalanoanga na whaia I mota ai amtanga o vai sonei. Ili whaatalanoanga mtu stala I mota an whaamalo si au mai ai le taitai fono. Le to whaatu Dr. Yeti tau le alo le vaenga tala vauni o lato whinangalo whaalia. Au whaanga solo atu nei whaatalanoanga mta upo so tanga I whainga palota. Masona whaalele ya tili le anga I luma. O le palota mai o tangata Samoa I whafoi pe ona folo al whainga malo. Al whaatuatua I le atua Samoa o tasi pe atula I mai. Leisi leo mata upumata ina I whinangalo whaalia o yenei. I mota alawai ele amtanga o vaya sana whaalia I popolenga o le fionga a to whai ono Dr. Lafita I upati fuatai. I le palota mai leo tangata Samoa mai fafo. E ono la matia I whenga palota ono le teleo o a foi o winga e ono whaalia e whaasena I palota. Peila mea te ua palota tangata e le tau palota I tono lora palota. O toi ngā whaafita au I whapena, ao le mea tā ua lawa, o le toa tele o Samoa I whawhatu Samoa, o le a palota pe a whapea e te ua o taulia I la tau I whainga palota. I ona pule ina lea, o whainga palota tato tumua tangata mai whamuta, tangata pea ona talaia wang, a e tia palota I tono o whainga palota, I a fio mai nei Samoa, tato ngā ngua whakasi ai. O Dr. Futa I sa whai mo komisino whatawa I ngā Samoa I New Zealand, mō le ono tausanga, ma ia tau I le au fia e silia le se lau afe Samoa I au kilani, ai pea ma 5 sifuru afe I sivaenga o New Zealand, ma le 2 se lau ono sifuru afe Samoa I Australia, ma le silia le se lau afe I Amerika, whaatusa le 2 se lau afe ma on tupu le au whai o Samoa I Samoa nei, o le apa lota silia ai fafo. O le whaatalanoanga fo I lea I mota ana moli mawina le awai atu iai, o le sunga pali I mali e tau mali e toa. Sa ia umia le tō whinga o komsina o whainga palota I tau sanga ua mawai. Ma ia sa unoa, e moni e tele tangata Samoa e nonofo I fafo, a ele o umia umai nā tangata si Sene Samoa, ma e lea ngā waafo e palota mai. Ma ia whautua ina le whai o se palota whaataitai, I tamai tia onga skolosipia Samoa I fiti, whaonga ia ile ofisa fōo Samoa I fiti, e ilo ai foi le nā whainga. O le isimta au pule o loo tuli aini fina ngalo, o anga waa o le tangata e tau waa mai whaafai pule I se itu malo. Talu ele o whaatanga ina le tula fono whai ngā palota o yei nei. O na tau waa whaafai pule mai se matai o se sinuu, e nofo I lona whanua o mia sa o loto o ito tonu le itu malo lea e fia tau waa mai ai. Ko mapua na whamagini o pa. Kina wakaini nofo. Ele paro kini, ale nofo kini. Ale palo kana sabay ko siya. Ila siya na full de pa siya ni. Nala. Ukilo makai makulu. Ale palo kini, ale nofo kini ko ni mabuot. Kalau ko siya ni, kafiya ni. Apa ya ano biso? Ano ka sa yung nofo? Nala falon. O I se mata o polo tulilo el fatal no anga ia fia ile to ilo mau ili le stala manga o yo inga mata I tu ai vai nga fa upu fai ma o lato sui e to ilo tapo sui to va ono tulanga fa al montanga Ya uno, nosotros estamos trabajando yo me digo como universidad, pero tuve de cabecía, yo se me ha subido en la web, porque está en la humanidad de mi país autobús. Y si mato rey perdón, no te deben cargar. Ya, o no creo que no, para hacer una otra idea, después de para cubrir, para entrar en la buena, me gusta, yo con la programa de hermano, o a mí hermano, se me gusta más que para producir, para a mi hermano, o para el eso más posible, por eso para cubrir, o cuando hizo ver. Kalau saya untuk malu, awal, saya boleh masuk masuk. Jadi kalau saya untuk yang baik, bisa untuk malu. O ta iala matai mi whaatapula ai anga waa ai sa sui tau waa. Ai ol toa ilo mau ili anga waa o yei nei mo sui tau waa. Male toa e tanga iai. Ile awala lo ufa o ngai se iti ai whai pule tamaita il palemene. O masina o novema e ta tau no o atu iai wa abatu li reporti al komiti o whata amilo nei ile
I tala tamayo le pesi ai tu o covitis fluiva. Aso suta sila susutolo Iuni. Uli ptia mtanga nwenga le soifua malolo ina le pesi ai o le fitu lima. Ilo tatu watunu ulisiama. Whaamawina le ili tau le lua ile a uli la susuta sio Iuni. Ile lua ile a uli la susutolu. To ono su lima ile atou na afia maitua. Ile manolo utelo le tunu. Male se fulu na whaamawina nfai malanga mai itutonu o Samoa. Male siama. Siti aile a whai o tangata lo tatu tunu. Maena afia mai fafo. Ile se fulu faa fe fase la wiva fitu. Eto ono o lo tau fia i pele terminei. No whanga wha pitoa. Aile se tasi o potu tinga ina pole ICU. Ile fale mai mtotua. Peta il tu o lalo mole tunu ina ia tau sia pea le whaingo talifonga. Tutu manofo vava. Mole lua mita mai leisi tangata. Fufulu mo maalima pe a mai eon tang fia ni me faitino. Ina ia whaititi a ile se ona pipesi o le siama. E tu maupea whautuanga mole tunu atoa. Na ia nga i isa whanama ila tāne mole whai au lau tui pui pui o le COVID-19. Awa o le pui pui nga sili lea mo i tātou e te te atuai i le vailasi. Ile au te lenga o le lipoti fitus fulima ila tau o PCA tonu o le fast food valu i tū la. Au whainga o tangata wa fie talo na mama i tū o le wha mai. Talo mai lea so fitu o matilu o lua lua. E se fulu whaafe tolu se lau fitu ono. Au whainga o ila tō na malanga mai whafo ma le siama se lau lua tasi. Au whainga atoa o e o PCA COVID Samoa se fulu whaafe wha se lau iwa fitu. O e na PCA le siama COVID mtu inatu le whalma imto tua. Talu mai lea so fitu o matilu o lua lua. E lua se lau valu tasi. O ila tō sa PCA matoe malolosi ma te a mai le whalmai. E lua se lau whātolu. To ono lo o tāwhia ai le lua sufai tū la taluai. Ai leise isi na maliu. I te tonu le whāwalu tū la whaamawina. E ta elo tū mau le lua sulvalu tanga tolu tātua tunuu. Mau soifua le whaamai. O e o mai a whaia la tō suenga whaafo mai. Se ia o mai lea so su tolu o Iuni. Se lau tolu wiwa afe. Tolu se lau lima wha. Lo Samoa Entertainment TV mai pia ma na tamua le nei fo iaso. Papoponga le aswa tai au de lo fo le tua ai fa soifua ia.